football ke football. Kanton ke first knockout football tournament ke Pynlong dan Dorbar Shnong Bakur. Ke jakaban Pynlong ke deh Amsohkthar Bakur. Ke thong ke long lai lak hanyubsan hajar ringkat bak trophy. Ke bayoi ke champion ke prize ke long 8 lakh santo hajar bak trophy. But ke bayoi ke runners up ke prize ke long 6 lakh 800 hajar bak trophy. Kim Dunru ki special prize ke top scorer, best player, best goalkeeper, and best discipline team. Ke bayrung ha ke first round ke long 9,000 shi team. Undan ru ki reserve team lapin kre ak Shnong nakamta ki nong shimbinta. Kum ke pre-quarter round. Lakir part di ke bakwa bani shimbinta bakin sngob ha ban ai jing tip chik ke soi gateng harum hashwa ka arsan tere ko disaw arja arsan. Kinu ki team ni ki shimet ki bakwa ban shimbinta ki ban pintikna ka bai team kum ka advance ka basan hajating ka shi team. Ban yo ai jing tip ba company so ba ban phone ha ki ni ki number harum. Prahinyo Sao Kandai R, Not Kandai Way, Lane, Kandai Line Henry Way Kandai Henry Way Hinyo, Lane, Hinyo Not Prasan, Hinyo Way, Sun R Not Henry, Lane, Pra Lai, Hinyo R, Sun Hinyo Way Hinyo.